Hagestab jong ka arpu arterik uyayong ka hinyotrep youth council soyong circle kalalait banyakandu yu chief executive engineer katanat PHE halor ka jing e ki ba kathan wa nong se na ka jing pentre 30 ka scheme sam GGM bat na ka jing biang ka hagashnong wa nong se kataru hadian badab bante ikipai bat kitop haba krench kilat pathai khubor u president ke seng uba purning shabong ula ong ba ka jing e ba ka shnong ka yakandu kadai hi na ka daw ka jing kerdu ha ka shnong wa nong se kumta ula ong ka ba penlong ya ka wa nong se ban kerdu kadai hi na ka daw jong ka tanat PHE namar kamla ban shnai ka dam ban sam hadu menta namar kumbalong menta shudon tang ka tom bat ki pipe kat ba ka kamdon kumta ula ong kani ka long ka jing e ka ba kraw ki pipe ba nong shong shnong jong ka wa nong se kumta ulaong bana kalyang ka seng ka kintu yu chief engineering banwad ikilat kilinti ban pinyo de kiwe ki project bat ki scheme ba pher ban yo shna no ya kadam jong ka shnong wa nong se Council siap circle mentak ski wan wan kendung jadi chief engineer juga PHE habis ke juga joki dong senang ban nong senang po thành dong se kami nak kimat kebagikan mentak ada halo ke jing tretorti yang project JGM po wan nong se kaban nak yang jong seng mencuang la bu jing tho senam ajar ko sound la ya bu jing tho ai steam engineer habis ke jing bomdon trade kenai ya project kajik dek ikipat di baret bat kham tam le ke ik bang sukya lo ba ka project po wanang se ladap chna ladap te ikipat ladap panbiang ikipat le hadu untar kam dum balai kam dum kada kolong ba na kala kapici hadu untar ko la bar snai ya kadam te ka top ka bu sudan hadu untar bu snam ajar arpo lai ma la tray to project hadu untar ko top kam sanan dum ada la ora ka jige ba kraw hadu ta kham tam yu nong song snong po wanang se na ta kadau ngile karpat ni CE ban wat klat nanti ban periuk dah scheme dan projek ban te yang kadam po senang se berkawai pada bentak kumbangi le ban jurip teng po kadong pedeng plang jong senang orang se sakile ka dong pedeng plang don kumlai kilang di school ki school bagi login don kumbakan yo teling deng pai pa peniat sekade upat bai ya sekade di absana mem te du mentaru kinong sedang hangtai po pedeng plang kidang janjar ya sada wi kapak ya office walangi le kan teng mensuar estimnya dari unak bandeng ya kam kim siam masim kiai dan tak ada wan berkeduk di siap engineer banyakan lauta menta banwat gila kelti ban bujli itu ipai nok no ban bu upai kuba south pole plus tak ada we kebagikan we pada benta kebagikan kadai kalau ke jingbom la ban snai atau kumpo sang light nong sai kadai ka song nong sai du kalamat ya jinge hi menta la kumba sistem tam kada kalau ba ukli dong sensar jong atau ka jong karat nong sai sama sa ban snai atau baru ki project kilayat nadu kadam nadu ki pipeline baru kan ayat ni. Letang yang kami diservior omla ban le nama balai utrai upre uberan segedai batau upre bakhan ni project. Tidak tak tahu pada project kesateng bat ngiladai penyekan tu bersua bat extreme engineer bat ngelawan bat kedu ni PHE berkai kebangikan kalau ba kat ba biar ban gunung pai ba nak liang PHE ke ailat ban connect back nang po dam segi pipe supaya supply pipeline. Tendai kene ke jinge ngawara ke jinge khar ma play ban pom direct ya kadam na dia nadam seki pipe supply kan ngawara ke jinge khra ba bun de kilo kim yo ya bia nak ta daw mi kat pat ya ka di CE ban sim khia ban nak do ban penkloi nak ban tray ya kadam ya kami di server po sama se ta dari benta ke bagian berapa koi pak benta ke bagikan likely kimat ke bagikan kadai hello ke project juga Grita Soyong Water Supply Scheme kadai ke Grita Soyong Water Supply Scheme lamut ban sna naka cloud tutup ini ka wak tutup kadai ka cloud tutup kadai ka community reserve forest ini ka cloud balabu kerpang nak senong ka thau hapo krat nak se lamang kerpang ya kadai ka jaka lade ini ka cloud nak menta banyo banyo de ban saya andai nak yang ka PHE kelamut bania ya kadai project klaim ka jing menjur jong pai ba kawai ka bang sokia kalong ba kadai ka cloud ka ba lade ka kaba naliang PHE kabut bandan kadai klau pa iba kadai kabasuk kia kalau ba naliang bulan dorat ibut berkelai kadai klau kur pada tho agreement pada banyo jing mentoi tang gawe ke kur teh lo kadai bantaru naliang junging la pasgau CCE balok nom no ka agreement habaya tho habaya sanya agreement kadai belong nam tau pa iba ibaro kam dai jong kadai kur marbalai marba kadai ka benta jong pa iba kawai ka bangi sokia kalau ba halor jing pujot jong klau bila dah kemudian ke jing stu jing mot ada lamdan ke jing mentoi jong pa iba kibat ba apo senang nong kendong kabusin
bagi senayek ki berkam ye gide telada ka kam tam le khajuk menta wat ka ding du kolong badam telada omla ban julon no ete klau lada omgon ka jing te la kam la hadin kala ban julon ete klau ke ka jing cari pa na ta daw ni pen sgau ka isi halo ka bentaru ba kano ka project ka banyat dei ban yo ka jing julon de ka jing cai ni tu pa ban kam tam le agreement ka bagi banjur kolong ba dei ban sim ya kano kur la de dei ban long february ya kano kur agreement kumpa kade cloud dan dia kumpa kade kejakan nam tapat ba berapa ke agreement kade belong favor ya kita kaji mentoi kerja dekat kita ini dimak bagikan mentah apa dia bagi kedu jogi ya cim jinia jogi picil yang mesti lah ular yang ban banyak alo kade kam tambelai ke projek apa wa nong se berkunjung halat nong se ke ba isi apa ba ilong additional isi lawan jurip hi lade nak tak ada ular ini ban cikai dia mentah benar pun wit yang kena projek lebih belum orang nyimtip ya kadang nak kadang buka bersna kacaka ka bomon macam andai kata kacaka ka usna umur bersna belum orang kalau ba kai sentak mas sentak bakal cakap tanggurir dengi ba nong song itu orang jong kalau nong se ni buka bersna mas sentak bakal tanggurir amlis kan kam cakap kan dia telok tak ka bentau belum wit ka projek berkhang itu bersna ya tu dekai ka bang isuban ban khia kan kalau ba i project apa ka than nong se i berowai na du ka wa nong se kum nuksa kum ka PHE ka water resource baru kini lada nakalian ka office ka persngap ya ki wei ki a ki ba perkap tang tajik betul la jong kalau ra ka jing ka bakhra nuksa kum balong kan ka project jang water resource kene project jang water resource apa ka sedang wa nong se kalau kendai po plus field project mut ba ka project kata project bersambung sejarah kendai ba ki pai ba nong chong jong wa nong se hi kim yo balai nomor bakta project khususna nak kita kamdan kajing ya selok lan kamdan kajing konsol bagi pai ba nong sedang nak ta da ka feel ka project apa wa nong se ru kum bakalong menta lasna la ki pipeline lasna ya katok hande ka telong kamdan te menta lasna ka ya to project ila lada kamdan kajing ya su jingmut lan kamdan kajing pai ba nong sedang la su ngap no ya wa la su ngap yo bi tang nam ta ba yo trei landai ba trade kita ki ade ki bi mut haba kaduk kon du dong pai ba nak ta daw na lang seng impa bang poi uta ukur ikwa ba kado project ka ba warak na banta ban ba ba dei ban yo ka jeng kita kan long ka kubur ba sai ka bagi kan ba icin dia ka development bar ke imlang salang he ka de bani ya dekat tak le ke badun kam tam ma klem ka development ngimla ban im klem ke imlang salang ngimla ban develop nadu ka umbam de mencuangim ju yo tikenai umbam di re nadu bangila yo ekne ke JJM temut ke umbam umdi kala bit kala biang menta ka ne ke MG NRGS mo kyang teka belah sis pasngi haginong kendong teka ne lele ke ko kalat kabu ke biang tam nam tak pajba yo ya karoi ke par yo ya kam ke jam kilentik sinkin mo nong kumno ki jaka sajan ki pung tong ki pung dok kha nadong sedong kene ka pasngi lele nakaliang cukup sorkari kalau persiang ban le bha ha kene sinong kejongi keji kwa jungi lele kalong ba ngimdai tang bagi kloy lada kadon hang nong ngile chawru mo hang nong kadon tak skim ngile chawru ben nam tak skim nong jidon kam ni pajba jong kene sinong ben petulun ni kam petulun da keji stu jingmut da keji i ta sorkar ka kit klik nam ta pajba o pajba ru utrelang nam ta kibrio jo ka department hagino ni gibenta nam ta jingdon kam ba sorkar ka ai sa pajba